Ora for be gidi ye say urade atom wo twedi ampo atom to ho ye na niema ne ade nyina so ekoso e wo abrabom se de se na e fatanso we did Manasseh the word changer or therefore ya dom e huna nsambo ye chiridom odomere makatachi aka ye ho ode ye bedrum pempen so ode ye duru ya aye ni na asie mopa e na enka urade yenya nkropon etin mamika asemichiro ye dwumadie no ye de chicha so sese ya ai ene Father's Day yes ai me baby aka sempa kese ai ama ne me dia kire mi ankasa me papa my lovely father yes the prophet himself Papa Isaac Owusubempa yes de nyame ehira no na atamfo ntiase onyame ehira na koa atamfo ntiase onyakora akobehye wo honhoma nenso nyame na ayere saa wonderful ene minwa mienu the happy birthday be my papa a very authentic one pa na de di kan mamika asem kire oye oba na wahosiesie wo de hwade bi amede kire ha hwade bi amede kire se oye oba na wahosiesie opese ekompim anim edemawo na sebe wahofade enso ye fe ohun wenye agrada anu maye mu etwoto di twie anim ni bio wenya anwea na agrada anu mu di twie anim ni bi dabi we eye oba so na onyame ehira no a onyankopon enam so o Kristo ni mapa onyame afuna mapapa a onyame nam so we nyame adwuma nyina echi no wasanso abie adwuma kese a edemfaso ebiri nipa eye Daughters Beauty Plus adwuma yi ewo Calvary ewo awoshi uyadu awoshi Calvary pe na akase ope Daughters Beauty Plus obi biada ebechirawo na mepacho wo bo awura ho bi so ye oba wo ho siesie wo ho ofe onso oba de otwu animu a na wo aye fe o agrada nko atwibia na kwese fie ma adoe no agrada nko otwu animu a wadane fie ma adoe agra baby ame kanfo ama wi eya akoho ne gya baby a woni nam a wodi anwea penti wanimu no wati azie eya akoho na Queén yada enye wanim ye mawo wo siesie homa ho ye fe yes oyame ehira no wo ye adwumapa papa na se de fe kra ne se obi pese bia osua makeups ye obi pese bia ohunu se de ye makeups a ene enwa ne se okọ Daughters Beauty Plus na oduru hope obe no abaje ofeso na wachiro sadia obesidi wa share adwuma na se na wamwa ye adwuma no kama fe okwa eye school kase o eye company kase pa ya agro na midi e company kase pa a won kora hye na se obeje ofeso we oba na wanim na kodi wachi kura obesa triti wanim ama na firi wachi abedi wanim ama wahosiesie aye fe so ye wedding engagement party bi na woye otumu hwe watade so na ode asiesie o ma ho yefe minim no eni ntina mitim di ne ho dance menye oba but makọ ne ho enim ne nyuma minim da sana mitu kwan kura ba burutiri eti minim de wotumi ye ena minim akomopa ekura no obra ne ho ase okone yanka kire so no ne madam numpa wu ne da obra ne ho ase pa adwuma yi ewo Calvary ewo awoshi eye makeups
wahuntie se na michire wahotie wenimutie wahofama ubibia oye ho adwuma se oye engagement party wedding birthday bi na wohia no so besiesie ho de ama wo no oye ready upese usua enso a owo school ho no mo a ono ankasa do be fa classes mu amwa be student uwia obemo certificate kama na oyi wudi akire wiase ama wo so anya adwuma ye de wo mu ni se usie adwuma wo de ho no mo a wunye wie ya na wanya adwuma eye wo mpese obehya na se eye adwuma mpa uwie ya na wanya company bi ene omo eye adwuma bebre ewie adwuma enya contract etu kwan kwa oburuchire kokoye etino nyame enhira uko ho no ma ahofama no be fefe ode hwade sadia o hwe sadia o hya ase so o siesie o ba yanim na hwe sadia o wie ya na kire se Dotis Beauty Plus omo elbo adwuma papa enye adwuma ketwa kra we eyamia mediem so wa buruchire na wakọ Ghana etino baby bia da wo bia pese wa honfama na wa husisi ye fe bia no na opese usua makeups ensan dwuma no so a uhu Dotis Beauty Plus omo edo be fantitie mu ni akire se de be ya ho be ye fe na so asiesie bi ho ama ne ho ye fe na afi no watimi abeye obi a obenya wonsa ne dwuma kase pa na waye obi se me pese me frɛ Dotis Beauty Plus na mo omo edin komo ene na me pa cho 020 195 0789 or outside Ghana or the +233 ebeka ho na wabo 020 195 0789 but your Wayne Dotis number opi pese usua adwuma ana opese oye ne ho yie na ho siesie a oye nyuma bebire oye nema bebire woni pedua ho se opese oye wo nails wonsa utimi weave on bibia opebia no owone moho papa fefefa ode ebesom wo etino obetumi afre Dotis Beauty Plus 020 195 0789 na wode wafa entity mu kama oye soft mami o ne ho afepa ye nyame yeshita no papa onye basa wala bia wa hu na o say yes soft mami ni ampa nyame yeshita no papa da otinanim many pe bia otinanim de many pe bia we a very good person as okona ne nchen a we de beji said ya na nkura no kura be ye wo no okura okwa ochina utuwa na wasaba so onsan ensisi homa obiem fefe obeye ohu yie dia ma kama soft mami anyame ehira no na odi no honi oye ne niema yie papa etinim sro so oye oba na pra hu siesie se wie mu die na yefe e ma so dia opene dia ene na mekanfo Dotis Beauty Plus e de amount nyame ehira pa na onye okese me da si bebre obi se epese ehunu madam na nkasa adwuma wura no bacho mate mama me nkyere mo adwuma wura no na mentoa madwuma so mama me nkyere mo na mentoa madwuma so wa hu adwuma wura tun se adwuma wura no kra ende ne kyere se ende menye duru hode ande obeye mi yi ankasa ampa so ampa unye duru animu a obeye o kama wa ankasa wani beji se okọ ne nchen ema osiesie wo ho ede ema wo wa wo hwe Dotis Beauty Plus madam no ena wo ho ni wa to say yes oba sonno pa nyame ehira no papa etino Dotis Beauty Plus
Queén yada ono ena ohunu no unya ekohuna pe obesiesie ho ahihyew ama ho aye fe na waye kama nyame ehira opa adwuma no wono ena kofabae ono ena adwuma ne hye ne nsa yo kandifo the foundation and the founder of the work eno ena ohuni nidi ena makacha adwuma nidi Dotis Beauty Plus etino okonoma ewo awishi cavalry pepepe na wafre 020 195 0789 or outside Ghana now the plus 233 edikan na wabo 20 195 0789 so pese usie dwuma opeso ye bibibia ade efo ba ho musiesie bi ade obi a ode ebeboa me da sese enedai wenya bre amame nyame ehira me da se Queén nyame ehira oho afedodo reply rekasa hate nyame ehira bibre obapa nyame yokese ya me bacho enedai me ma wakwaba ede ba dwumadie kase iso. Yes, we want to the bedroom. So, and then you happy Father's Day. And then we show messages out before. So, hey, and then you will say, Odonna, and just say, Odonna, no day. Just I'm sharing the messages. Every come into one kind you. We say, wow, this is love, and this is great. Yami shira ubibia wate na onyamu kasiye. Mama munu say mi wa odoke siye power up iso. So we share Father's love pa mudi amame na mi ankasa me hunu say unyame afamoso ayebi ene beba cho beba say me wish my lovely daddy yes the papa himself I say me wish me papa ene a happy birthday Father's Day baby bia daddy will be so unyame enka ne ho na onhye ne den na o ma na djuma wo ye no enko empimonim na wonyame emfa no enko chiri na onye nipa kese mo se dia waye ne kese na obisa Manasseh na o papa be na kan ho asemi o ba jo ni mi papa oh and there why mistake so we need me daddy me ba jo me papa ni me papa ni Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa. That is my daddy. Yes. And I wish daddy a happy Father's Day. A father with many sons and daughters. Yes, a father with a heavy oil of God. Yes, you have been in the ministry for a long time. There has been ups and downs, but yet you have still hold your title as a leader of the ministry, and God bless you. In fact, in the prophetic ministry, you are still holding your title, and I thank God for the life of our father. Happy Father's Day. Me bacho obi biada o program so no wish ye papa, me papa, wo papa, Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa wishing no happy Father's Day. Indeed, he is a father. Indeed, he's a father in the house, he's a father in the ministry, and he's a father even outside the ministry. And I want you to know, say, a happy Father's Day, Kasia, yade wish ya papa. Radeba ne kwatente na wonyini nche na de biara da happy Father's Day rudra. Ye hu se ye wish no. Oma kokora poso akokora poso yes and ye be kwada papa abba kokora poso we do more than 150 years and ye hu say papa na ete hono onyame ehira no na onye ne kese. God bless you, the seer himself, man of the moment. Always you are in the news, and in the news for good. God bless you, Daddy. Nyame ehira happy Father's Day, Reverend Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa, the nation's prophet. Yamishra Daddy na oyo kesiye. We watch me wakwaba
obi bia oba program so bia me ma akwa papa nyame ehira na oma wo so yes nyame ehira na oma wo so na onyo kese se oba program so na oda so ewo so me ba cho mame no eni nkomo bi na yemfa edwumadie no enchiche so ene mame no ni nkomo bi na dwumadie potena eni nchi a no go fi ha ne no yemfa dwumadie no enchiche so enipa wo nyame boy a wode ye ba wiase a yeti asasi so no enipa nyina nye peda ti asem ni ye enipa ye pe na ye ntimi so nye pe mani ye yeda enunti ene nyina nye pe so be so hade we nso a on so wona eye ewiemu ehwehwemu adwuma no otum di betu dwa se adwada ewiemu nsa kira yese netiye ebenada ewiemu nsa kira yese netiye wukuada ewiemu nsa kira yese netiye yawada ewiemu nsa kira yenie efiada ewiemu nsa kira yenie memeneda ewiemu nsa kira yenie kwasiada ewiemu nsa kira yenie etoda etimi ye wiabre etoda enyunu eba etoda bosuo gugu etoda na ensuo etankasa etoda nso ade santem ade chintem ade santem ade chintem said ya uhunu se weda no emu sesa no na ya what days ni nyina na nso emu esu enna husuo no enye pe no sa pepepe na tie wa brabom enipa nyina ntimi nye peda etiri ya wo ne juada a wode adwoa no ni suni ne banko dia wo ne kwabena so ni suni ne banko dia wo ne ukua na ni suni ne banko kosi eda no die twato no obi bia na su ene ne ban enko eti enipa de senia ye tiwi yasi yenye pe esuru obi bia na ade a bebesa me monti ase ne sei onipa bia wade bia man ye unique e wo wiase obia wade ye wone ho a e man ye special e wo wiase sadie na menipa ne ye special no matter who you are you cannot get it from the other person because e obi bia la dia e woni mu na eno so na ma wo ye special person eno na ma wo ye unique etube hia ba ma bi ne ho afa pa na oware wo ba bi ya nanim ehu pa wo be kwa kwhwem sa ade nti na ba ma yi oware wo ba nanim ehu oba ne be dane na chie no na wohwe eto egu na chi a we die dogi ye nti na kwa di ware obai obabu onu mu a uhu na wasere pe na wahunu another person in her the inner beauty na apie eti obi serie e ma na special obi kasa e ma na special obi nantie e ma na special said obi ekita good reception o si receive nipa e ma na special obi a wusiesie e ma na special enti ewiase de wo mu na e ma oyi nipa soronko no enye no na ti obi mu obi nso wani de yeti ni mu a e ma na ye wo nipa soronko and into everybody is unique in a special way. We are all unique. Etu hu obi na embune ni mutian kase wonye obi eya wo wani so eya wo wani so na wonye obi but obi ni so de woye obi. So we are all unique in a very special way. Mini abema aduma chedie egwa hodo obi anso ne dia nyamede man wo Manasseh binim se me watamfo enipa timu hyeda ne me bedi nkomo ene me sere wo wi an wa kama kira sembone
program na me ye ne bia na wo ye but obi wie aka me de ho nsem na ono agira ka so ne de na ye ana nwoma enima senchene obi ye bie de enye ba wo de a wo ye de ye na so be se me kire wo se de ma wo ye soronko wo afafo ani so no e wo de wo mu nsumi mu a e ma me ye soronko e wo nipa ani so enti ya wo de na me nyame de me ma wa beso do bi so ma me so me nsira wo se bra ma beso ayana de bia me ka asem bi enipa odwin so o ye smarter no obi ye smarter chan no obi wan mo say me ni nipa so esi akasa me wo evidence bi wo de ho na wonim de nipa no so wo ho de you don't know Saudi will be na akasa nko ade wo nipa no ho no ono so wo de wo so wonim a e wo ne ntan eti eyana ma obi ntena ba bi ndwene se na adwene mu no wo ye smata Davida mi Manasseh mi suro ni pebia wo ye papa meka wo ye boni a meka I don't fear anybody David mi suro ni pebia obi wonu mo betumo aboa wo ne amwanya ye kan sen pure water anom but obokwa ko gina ba bia ka kiro bi so to champagne ma wo obi be ma otro sika but we wi akogina ba bi se wo twa plane ticket na de ma wo wa ma otro sika but obe dane na no aka se wo twa plane ticket na de ma wo ye otro sika mi nipa na me dia me ka se bia kire nipa da sani bia onipa bi entimi fa me ntofo madwuma me yemu ta yawo de na me nyame de sa wo na wonim sa wo de ye na wo na wonim sa wo de ya yawo de na wo followers and follow na me so me nyame de na me followers and follow me na me de ma tedi no bi biara de baba be woso no me so me twam woni age e kan okora kira wo udi be woso dia me twam woni age o samai Morocco ebi ya mo na mo de ye edipa nkanfo mo obi ye bi enye na sabe ba bi e obi free ba o ye na ade enne no udi ba bi o free ba Ghana me kan sem ya kire mo obi bi edi Ghana wo betima ya sofo expose a chairman Manasseh the world changer no blogger nobody no pastor no speaker nobody me catch them on the play but they say me bo no presenter nobody maka me say can be nobody a betima ya sofo expose a chairman Manasseh the world changer that untimi forget it. Apart from the Baba social media, you don't have any information about pastors. Because we need suffer that. Ye wouldn't appear, you buy a kite and say, a book me say, and yet you will be at our catch the war. Yet the SSC a book me say. It will manage Yami. Shirami. Yes. But of me, that's even they say, who program is so. Now, on me. Eko ene mama me kyeremade bi e ye fa edwumade enkyekye so na wonyame ene ye boafo wasofo yi obi say na man show man fa pictures na ntoso ho me sheda pa me sheda me de ade bi be kyerɛw wasofo ye fa no Naakwa Isaac no your friend Naakwa Isaac na etoda na ye nipa say Ghana for no ye was short memory it is asem sini ye kan na awotwe mienu pe na ya nka bi mu pe na obi enu say ni ye wire fi ya dwene firi so na obi ato na dwenem na fe de ekoso dada na no na ekoso papa wei
efe Naakwa Isaac the Ghana for bekaya time I'm starting next 2 program na me kwatena ho a me te ne to shasi ese me kanensem ewo next 2 no enum na yewra Canada Japan e make donation bi ama nsare yakofa nkrofo bi afira kwantuo bi mu de omo aba se Ghana for bekaya I stand to be corrected but me kai news bi sa Emma yebeti ye won framamu social media so nyina ba say papa we say e 200 million ekoko ma say omumfa nkofa omumfa moa can say contribution omumfa moa nkrofo me nkofo omumra and this man tries say obe yusu na doye bi na odi akata expose ayeye so no wenya kwan edi ne boni wosuma se atonton ne niema. And I am here for you this man. Me Manasseh we will be into me expose in film himself. A trillion ponedi achame. Okotie sika bi. The sika na chikwada ye no. Oyena dwene say obey shas ya ye niam wo ye na because we din so obi anka nasem. Na ade asofu we ye ne say wa shada employ enkrofo bi a mo ya ahemfo nkitinkiti bi ni asesa nkawanka wampotie bi ahyehyɛ yensa ɛna ɔdo ɔmo ɛyɛ adwuma wɔ n'asɔre hɔ ɛna ahemfo no twa yɛ hudidi adanse bi adanse kurumu eti sɛ wo yɛ Ghana ni na hu sɛ wɔ hene mu ya atutu ntoma na wodi adanse wɔ n'akɔ asɔre ya ɛne na wo a wote wɔ no mu a woto adeɛ ɛwɔ kanhyi ana katamanto wote podimri ka bɛkɔ sɛ ɔhene mpo ɛwɔ tutu ntoma ɛhyɛ kyaakyaaw na wɔhyɛ mpatia edi adanse a ɛne me ameton adeɛ ɛso me kɔntem wahyɛda na deɛ ɔyɛ ne sɛ wɔn a mu wɔ business afa maa bi ɔnsa okokoro bi mu ayɛ wɔ ahemfo nketenkete obu anyɛ ɔhene panyini bi a ahemfo ketenkete te se kwakubofo no mahenie ni bi no bola so ahenie no bi no saa ahenie basa wala kwasia banko ahenie no wasoma moroko ahenie no eno bi saa ena wahye ma mo hyehyɛ omo ho aye omo ho kyenkyere uhu omo a omo kye wotumfo a wasiesie ne ho na odo mu sia sɔre ho na oni ahemfo ne yɛ adwuma na omu di adanse oya miracle wia no obisa nana wadwe nkyere ne sei na wakyere na dwene saa de ni nti otumi gigi nsori masika eboaboa nsori masika no owia no de atoka se me de kye wo hene na sabe bisa ho se wo hene a wo wudi hene a wo ka utwa nsase ton gold wo wo konwa ho eba ne sei ena wo sofo otumi ya asore agi asore ba collection mane be toniema ewo ho na gi hu sika tim de toka edema wo hini bi se wonam. What business do you have with that king? Ghana for ni na ho Ghana for omani na ho oman Ghana emunipa eni na ho no bi bia wani anda wo bia no sankrofo wei ebe yusu ya dwene ewo so forever and ever. Mama me mwa de mi nkyerɛ na mo hwɛ mu wi a me kan so ma kyerɛ. I give this card to you. Can you even sit in the car and drive it? Fabio. If you say, upon my Indian chino,
to me be I am kiti. Not to me be I'm a maya kiti. Odifo sorry try my brabo. Osinana and slow. Oh, how be a woman of Becca? I mean, no benanti, na beso mu. Na when you go say da, obi bia efi wo se bia wo sabeka. Okwanya mi enum ni. Odifo na enum kasa na ipa ma bra bom no. Me am say yes. Ampa adifo mu go ahoro ampa. Odifo semensi na me si meka ye wo waye e wo sunsun mu na be pie mu na mu ani enne sori mfiri ha na me de na wase me wi feel that se ye do si akonwa so a ye ma wo so e de ma oman wo so aka yare ani owu pe na se wo frɛ nipa na so wanyi wo so dia let us say okay. Now apart from idea me free one. Odifo na wo wachi no. Why cry na me ko tse na domase a obetumi dia bom ho bai. Obi eni ho. Ghana for Muniano muntie me. Sa papa ya wakase a ofre no ho se wo hene. Ni business a wone Naakwa Isaac eye ne se. Muntie asem ni ye pa. Naakwa Isaac a shada employ papa no. Na adwuma kasi a oma ne ye ne se. Obi aba senkyereni bi asie no. Ne ye bisa nsa na wadwen kyerɛ ne sɛn. Na ohene no ete ho na wapagya ne nsa na wakamedia odifo amedwini sesei ene yemfa nye nipa no. Ene ma onyankopon ye ni sei ena wone omo ahihye adwuma oni anyemfo na Naakwa Isaac ene meyi wo hima bia wodi na kyerɛ wo na na hima ne meyi wo pie meno no meyi wo pie meyi wo pie mena me ka kyerɛ wo wajomu se maye din sa na me ye adwuma na me blocking crofon kwa ntia ma na hamukra ai me delete wo but me mo gina chire na wo hwe bi but unti comment na aye fe mo ma yenko yanim me nipa no me kasa me tie pa ai manya kasa chire bebre. You see, wonderful. Eti wonu omo hihye nwuma na omo aka kire ne se aka kire omo se mudi an se mon support me backing vocalist for mon kire madwene eme nipa no huni se me kura na akwa na me nam wo no enipa dom edimachi ena so hini potimuji wasofo idia ene na wawa abonten anate aburuchire a wo hwe TV so wo na wasofo no hu na wonjiri dia na udim di kabeko eteye ya pe no mo tutuntuma hwe ahini papa ben ene papa ogina we woye ohini papa ben woye ema atoma ne gu ne komu toma akese a okwa egugu davinum esisi ema omo to wo so chese eno ne gugu ne komu na odinam ema atoma ene gugu ne komu ne nsa katamanto mpatia ene watoto na hihye ne nsa de gina ho ena wahene papa ben ene be jimi ne ho to that extent ohene ben ya wahene papa ben na papa yetimanya adaje be gina no wadi adanse kurumu e de ama Naakwa na papa yi so gina ho na odi ton niema ejinkrofo sika se ejuma na oyema ne enti ena ma okoto ka ena odi ka no eche no seje medika yi chew na me kana kra kire Ghana for the whole Ghana
upe o software D4 no na mo ye fake no upe de oye criminal de oye oton niema o chen kwakubofo a sa papa ya mayi na kire a ne ho tie ase dunsini ni tika kraka ase tingelengele fo no na eso so adwene de ni tirimu no eso chen okwabrane eso chen 10 gram me kana kra kire wo o adwene de bunipa o adwene ya de bunipa obebu mesro video no wa wo hwe no e ya click love ne likes no so more enhwe ne keke wo hwe nyina na wo click love and likes no so ohun se de be ya video no be ya acceptable nti obi kura report a enko nti wo gina se nyina no na wo click so love no love sign no and like sign no mani su mia so sa ne yanko yanim me da se ma love ne yam more mia so sa ebe ma video na is sustainable ebe gina so pa me da se so wo yama me yami shira pa yami shira pa entino sani mai no ne papa yi na papa yi agije no ho na ososo ne so owi osoma toka ama no na mi bi se wasem bi o obi a wodi hene etimba asore me toka de ma no asore ba bi to wono ma woton pie water ni sika asa wote sofu ni preaching se wo wuda wo hie mu bra ni metwitwa ajo ukoye no obi a hihye nkapo eni mpatia eni yedi wu sika ade koya akwankyere ne yaboaboa no ne yede akotoka ade ama ne se wo hene nkodam wo hene enkoda kamu na wo wo hie ni a wo ba ebebo afode anka wo hia moa no yamfa wafode no kra moa yanje obi di anka wo de ho amoa yede wo de na koto ka ede ama wo hene se onkodam. What business do you have between you and that king? Into ultimately asore mesika etoka edema ohini se wonem eye adwuma na one nana na ehhehye eye adwuma ena sana papa we ye ya sa koya na fe ne bright na woto nwum ya no wo obi ni wo free ni wo call ni we sa no wone ni ye ya last minute bright ehhehye adwuma ma no a so yeden a bright konya accident a okowu ye e wokwan so mimi dia menka se e yaduro cause woni yaduro u aduro a onhihye adwuma woni power bia woni aduro bia na ebetima ba se boy ne car no mutwi bibi firi mu ubetima twi bibi e wo firi car no mu a wo de car ne nam saa e bia 30 minutes time or 1 hour time car de benya accident enipa krofo yede bia enkrofo yede bia boy ni nya accident odi wuye adwuma hihye ya na ne ye na ode papa wo ko na sori a enima tonto me se sori bia be kwa ye ton ade bia jai ko se ya dum chedi a hwan me se sa papa no emo obi hwe na tare fita hye no na bodwu se fita wo ye krofo ewo e kan sei Ibadan ewo Lagos eno odi di mirika di adwane abehye Ghana wo bu nkrofo emo obi anka se obi kasa ye sei omo ba na omo condemn di omo condemn no so na eno na omo ton di omo condemn no eno na omo ton we ba na obeka se we nye adum chedi aba obofo nye me na me de so me tom so bolo me de so bolo adum chedi a woton aton kenke dokunu nyina woton dokuno e de ya akwankyere woni ne yire omu didwa omu ye business fo na omo de nam maka wo sofo no ne kra don't care ye huru bi da ye huru bi a chance ye kan mo kan say enye ebeduru nde mo amudi boni ye huru bi kokubofo ba so na mo si mo huru bi da enebofo ne dafo mu tim oda fom se tima na hwa adbo no to oda fom se tima owu de oye na brabo asore na gu de ka kire mo se Ghana fo hwe ehu ya na obi to no mo dwen se ye di agro ene ye ka kire mo ya gudie adwuma hihye sa. Just look at this. I'm kire wade we. Let me show you this video. Just watch this video and then later come and tell me something. Okono wa oton niema na woton no edo ho danse na mba omu bedie
Ode owo agenkwa papa bi ya wa agenkwa papa bi ketwa ya wa agenkwa papa bi kese ya wo abofo cream abofu nku wo ho a wo ton nkwasi asamsa this way sobolo na oton semina na oton asore dan na wukom akotie nyame asem no mesi wutu kwan no wu se Ghana fo sa ye noi ye nkrama ye moa ye ntwamoa ene ye frɛ hu se Kristofo ko nyame som no ye ntiase ye ntinyam som na se nyame som na ye som no ye ntiase wode moma menkyere mo adanse bi a ekoso e wona so na mo hwade mo wi a meto asem bi so ama let's flow from here na de hwade bi hwade yesanso won kora omo anu ate a o megina hagege ho kwakubofo no mo ko ho mo obi oyamidifo ya maami sese ni sei oba ye beto we ena we si ye ena we ye sei concert party sa na hweli pa domo gori nyina no obi anya dance ye ni oni ye yiba akopɛ ne de camera to no so ne ye wie di aba abonten na be na sa twedom foforo sa di aba okwa no waton ama wo just because nipa ba akopɛ be di dance ye just because nipa ba akopɛ be di dance ye they say munyi mu hire free sa ne ma we nyina mu na eye king soap concert party ne ma be kan okra kire wo be da say Jesus. Me pacho odin ene bebia ofi. Me pacho odin a obi ene on sound me fin sound. Titi no frame me. Chama general Erade afa so aye mama me ena mbofo krimi so. Aye mama me papa ebro na gene nti ase so. Papa mama che se owo store bi papa oton ade kakra ede ewo. Papa ose na dan for shop papa ohwe ede manom. Papa one day mama ya sorry akọ shop papa otin shop mama na no do ede etia. Stroke ede etno. Papa yenso papa mami ani achia by force and no kai say owo bofu krimi eden ewo ho na papa yekofa bofu krim besra mami ni pege bi sana no within seconds na na achia de na eden atini o nyankoko woni yampo kasi hallelujah asafu yehowa ni difu manela chabagino Jericho bofu cream no sere bi me pacho wai Jericho bofu cream no abefu cream no eno papa supernatural overall cream no eno tatahwe cream no eno papa mami ani bi na wo sere Papa pacho you anka stroke yare eche no me pacho wai order sere na 2 by force ni wabakọ no sere nyame ye bi o santa sepa Mama dana ka tell me for na mayare sa odi ato so na no pay. Papa me da was nyame nhira wo. Fi se me wura so dem ma me ne me ma ni awo ye maye ni nkom che ba wo ye maye no. Papa ni nyina edi mu ye ti ase. Na se anwasem se abesi ya papa ni esi anopa no. Makasa ma bon komo sa ni nkrofa kasa. Ndi na short time se ma no chia. Store na metim na nya me de madam for dia. Ana no so stroke a kire no. Nti wakoti na fie. Ana ofre me se metina store na no na me ton na de man. And it's a feed day on a pameto amanochi and Timika or for Kim Grassa. I can't get to Binti, but myself a film, Muna Meta frame, within the Akanisam will say. I mean, we said about for criminal, you might find here right on some yare because I be in a man on a record. So papa ya watu ya wani ni ya Mandela usho muti gelengele akwaya ojina wehweniti na hwe sofo na wote akonwa mu no tingelengele mfo nko a omuti aise jesu no aisa ankore ena hihye omuti nanso krono adwene wo omuti mo mudi bebu no enye krono adwene ketwa motena ase akwosesa niema bi de agu adiem se bofu cream ye wo bofo bi wo cream wo ho obofo ben no odware wo he na okosra ye obofo ben ena bible mu ya kan ya ko hunu se we ya obofo nkun obofo Gabriel eya na osra nkun we eya Creton osra anase nkun be ya na ye de adwene we atu nipatim se obofo bi wo nkun abofo cream edini kura nye de airtime abofu cream ni de yen me se me wa adwuma we mu no
azanfo nam no mo na me din a me de nam ye egya akwankyere wo wa akwankyere oni akwankyere nkyɛn me wo akwankyere oni akwankyere nkyɛn me obofo ne bathroom wa hifa obofo be na hu se wasɔre no pa adware ye e de ta wa pepa ne motrom awie gina ho se mama me cream na me nsra me ho obofo be ya se we ya bofu cream na ode abu nipa yoni ni odre ni nia pa ni nia na chiri maso be se nan ene gina ye fe ne Mandela ana oni ni nia ba ma pani omuye business eti hwantro bi ababa we gina wa wodie eti wote hono mu an wa ka kiro se cream no betobi owi an ode esi wo eye cream o omo an akọ industrial area akọpe small ayi bi ato container nkitenkiti bi atototo rubber containers nkitwa bi ato aha cream containers ni bi nkitwa omoto na omo aba ba yam enkuto omo de niam bi afrafra red oil green oil na omo de niam afrafra na de nkyene gum na ewi a ya ka kire wo se ya tete aguadiem edape wo se we ya bofo cream na wa ton the amount the body de no no jisika we are not the talkers and they check ayemfo no mo eya za ayemfo no mo ya za okwa asori bi na ko hunu sa nkwasi adanse we se ya to wadwurum enye no kore ye ni bofo cream bia wo ba bibia be kan no kra kire wo Naakwa wo ya za chen wo bia wo ya za papa be kan no kra kire wo continue to watch this and see Chama general mema mini abai abonitini baby ofri mami tio e fra me ma osi me free joje Chama general mini abai papa de onyankopon enam bofo handkerchief a oche no kwasiada so aye amane ne dia start e dia asase of handkerchief na asase Chama general mini abai se papa ne bra mo ayo madwen se on me petan ahan dan e dia mami ni abai amana tene na papa wakana asem na e dia kye ni nuanom na so dan so a ni nua mema no se enne ochena eno nti kwasiada no eno beje bofo konkron handkerchief ni bi eno obompa egu so se me bra no ba bia mo wo biara me pese mo ba na mo be han dan no edema me papa organ kwasiada no ade anche Monday pe ena ne bra ne friend bi san se ehemfa no pese wo han dan ni bi edema no bon se ma Jesus Chama general mini abai se one o ka chen se abansuru bi a wahu flat bi so e wo kaso e ho no pe e ho na ne bra no afri ba bi o wo no aba rent dan no e di ama no me wa ya mami me wa ya mami sumifu wona mi bi free ba everybody because we now was me free ba everybody because we now was wama wabo na busama wa so me ne ma me free ba everybody because we now was Chama general e bra ne han dan ni wie ye pe eno sama abai west kaso onkoto niema ensanfa begu dan ni mu mini abai kira hanomo a enne okovo tarage na koboa ne hu nyina na flat na yaje ama no oba betena na ade mu o kira hanomo a de bofo konkron handkerchief no aye edi ama ne ni bonsa machume no mini aba ede na wo ka kire man general mamitio me catch chairman general say nyame hira no because na machia bre ena me hu no TV so na me ba e kra me manya 1 month kra ma chese ma de me ho enti me dana ase nyame hira no no mbo afoforo amu so mo mi ha no mu bi me dana ase nyame hira. Amen. Our sister is thanking the prophet that he have gone to a lot of places, but seen the prophets of God coming to this auditorium. Now she's giving glory to the Lord. She never knew she would ever give this testimony to the Lord, so she's so excited. Enti uwa buruchira uya bema uya oba na wo buruchiri na wo nua bi
eti Ghana fade we eye futuo ma ho omo na chese sika wo send man nkrofo kra wo Ghana no omo de wo namunuro so sika wo send de ma wunuanom wo Ghana no omo de wo namasofo so giduro eji handkerchief se be ya wadwene be dane na de wo be kase wo pese wo yema wo no wa ye de ama no. Just listen to this testimony, a very useless testimony. Sabe metia wom ebre ehuna mane time nipa de da time nipa de sori ye time ye adwuma me wie ba na masamba betena sia ye life now me to na me koso TV na me ko hunu se wo se sika me de bre wo Ghana no ukokwaje abofo handkerchief ena handkerchief no dane me madwene ena me di sika bre wo na wo de ko han dan a wo bra me madwene minim se mi nuande wo ete bia wonni bi ahokire wo ho ete me di bi bra wo no wo de da bi sa na wo de me na maduro so ope asofo be ya kwankira ma wo a ebe ma wo wa dan me madwene na me di me sika bre wo. Look at this nonsense. Hwesan kwasiade we hwesan kwasiade we eti mo amutia burekire mo fa mo hwadwene obu ono obi se sika na hwe na onu ya so de ba ma na fa ma no cause eyense hunu ni nkwasi asem omote radio no so a ayi no so mo asore ho no mo fa microphone say obeji handkerchief onka so beton you so obeji ye ni oba ni nsaka bi ni nsa ye de na okaye handkerchief no nko ano eye 500 Ghana cedis handkerchief ba ko na ye ton no 2 cedis ewo store no uko na akwa zeke wonu ma eye 5 million old currency. One handkerchief ba ko pe wo aye ton 2 cedis no uko du na sori a o ton 5 million. Now I can't tell what say o mu dia dance no so ano maka ne tra obae no ne nsaka abofo handkerchief ni bi I said ye de chen wo ye mfa nchewo itige ya dance ojina wodi a wo ha na ni a wo kotukutu wo ye adwuma ye ni akura sage no na wo ye adwuma ye ni akura akwasi sapo no masori gina wokọ he Jeremy ensia no masori wokọ won na maburuku no mo computer ma hokora kora we akoye adwuma hoda won na monsori obi ni mo hokora gewe wakọ akoye adwuma da wo ye adwuma ye ni akura no be gira ho me ba ye me kora de ni 1 month me di aba seya na sa wo ti ho na adwi se wakoma mu ye papa de ma obi ne nipa ne se won de okwaji handkerchief e na odi chi nwadwene de ya na chese ye duru so no do koye ena papa na ukura ni kwansa wo yema no na wo ye dema no eti wejimi o otabao o se wadwene onkwasiade a sa fake adifo we nu sei omudi wurawura Ghana fotirim on se dia musidi fake eniema wurawura Ghana fotirim eti woni abani abasandi di sika bi mana be ka bi mu se o my Ghana yani na ho Manasseh the way changer be kabiem so my Ghana yani and now maybe me kana kura na kire mu Naakwa wo ye fake me see me start some expense no let true happen o dimirika edisika kokwa sasa so I so obeboa me kai that time daddy announcement bi so mo ko francophobia free say Saudi say Arab country ni baby sa me kai that issue e wan odimrika edi sika bi ba e say o de beboa wo mo de e ma daddy kura ba bonten be kai e mo beboa na baso it is hard ye ni tin be dan wetima be gina sa expose no biem en wo gusu wo hyesu se no wo ton ne ma din kwasi asem o ton ne ma no din kwasi asem mo hwe ne ma me bo so kire mu wo di kan be kan abo kan say abofu cream me bo a en wa ba abofu handkerchief wo de mo mfa ne ma no tutumutumi ye pa abofu cream abofu handkerchief wo ne ma otonton wa asore ho yes ejadie en wodi odidwa
Lebanon, yes, Lebanon during the COVID-19 time. But me that's so be a trauma me. Yamishra mo pa me that's it. Oh, and ye mo mutunto wa soro na no mo di ya soro o mo di ban krofo be di adanse na o mo di aye advert. Ye won ku a ema ese stroke yade a. And then ye won stroke fogu kwalebu. Ayi no nsa papa ifra doctor for ka kiro wo se nkunwe etimu ma obi onye stroke kura no hoto no. Ye tete bole wo mo ama obi ahusane no. Enye no krenti. Oba kwade nipa ba ko page na ye de microphone ahye na no na ono nko a edi adanse na mo amutu we nyina bom nsem papa jimi na ode age musika wie ya na ode ye ma se be kire mo ma bi akwa we di wo mo ne wo yire enso be kire mo niema ye usuma se ni be kire mo niema. So you see, this is a country we call say a D4 ma kwanchire me see we D4 na nye nyamya se na we preach e be nipa na free nipa mu e na wo sow seed ana se obo afode na wo na wo ton ade de mano mane etuaka we fake me kana kura kire plain we fake. So she will be mani di sika eye bibi se me show se for sika beto ade we for sika be yes ade we ya enye no kure. Yeni nku bia on ma esi nku we die e ya abofo nku we ye ayi nku we ye ayare se nku obi sire bia no wato no ebi ni ho eti agrada de wa sha ase a we ye nyina no e ya azan adwuma na eno no pese osua no e mo bibie da mu ya no wakika handkerchief waka bofu cream waka de ade mo hwa danse bi ombedi wa habiem na wo de muti asem ade we nyina no me yama ho ama na boa wo wadi beda ho na wahwe na wasua nyansa na kire bi no obi di bi beye wo a o se ade akọ di beye mi die ana kopi ba bi na obi ye bia o se adwuma hihye no eno aniye. Yes, we I'm sorry uhunu members we yira o mo ni ho biem sese yo but ogusu ye sa ne ma no. This is old videos, but ogusu eye sane mana wo ye ni nyina ogusu ye. Shadan si bi e course wo. Just watch this. Fajo e fa ko do ansu. Fi amasama haya. Chamaje na me papa so fi amasama ene ba dem wana mo. Na papa dia onyankopon aye e dia ma me papa yi enie. Me papa si no wo eniyare. Enu nti papa wo de chi hospital bebre. Na hospital ba ko de koye laser hospital a mo hwe ani e wotema na papa e bra wo de ko tru o manim no papa o mo ye de o metumi bia anye yi enum na papa so wo de sonda e wo sonda na da yenim no wo ko adwuma na e bra wo du gate na e gura adwuma nim no e wo wum se enkraman be makoma be 7 aboa wo mo ho ano e wo gate na no enti kraman ne ye na adwen se wo ba be ka me papa yi e na papa ne ko na chi eti kraman ne nsa baako eto papa no enan so ade atwe no na me papa e be man so ewu papa e bro beru adam one mo na ne nsa ka bofo konkro cream ni bi ne nsa nso e ka papa agenkwa ketewa papa bi ni bi e na me papa e de bi egu na ni so e no de bofo konkro cream ni bi me papa e so no aka say yi ne be ma to ne nsa mu e no de bofo konkro cream e twi e no de twi ye na papa e bro wo twi ne bre nsa ne bre no on sembo no esha Asema general e bra wo twi ye odama de twi no na ne bema na papa akofom na entumi sore no bema no asa sore e jare na shu ahode asa be papa That's instead for me. No. Say ade we wo hwe no so a ametwe wa adwene kwade bi so obi nim eba aye no na sia na obi nim ye ne niam o ayare sabi obi nim besa bia obi na no a Tama General Hospital ayare sabi na obi nim eba na osabia onyame ni pa report from Tama General Hospital itimu twa scan nyinada itimu hospital report nyinaba itin the hospital receipt nyinaba
ya beka say we from Tema General Hospital and I de eba na yede abano obi nim dia kire camera nim. When you start to see these things, bisa un say eyede na obi nim ayaresa na wo say nyina no Tema General Hospital kwa na say ade no ayarefo akọ hospital no sese no omo asa na ana hospital no yatumu ana edwuma hyehyɛ omo no mo kɔ hospital ho no yatum ana dipe ho asa edwuma hyehyɛ na obi a wakɔ asɔre osi obi kɔte ewu ama no de bɔfukiri ma sesa ne kɔte asrasra ho ama ne kɔte agina sese kyire masturbating and wo kyerɛ mo no etu wo na pese okɔte kra kɛse a ukɔtɔ aduro no bia na de atu asra wo nsam na de twitwi wo obema na wo yɛ masturbating ade yɛ akyiwa de mpo a wo nyankopɔn kra empɛ a Bible kasetia asɔre dan no mu no ɛna ɔsɔfo no kyerɛ sɛ wo nku a wo de twitwi obema ebe gyina so sɛ kyire na sai kakraka na de abodogi etu wo kyerɛ mo sɛ mo metonku atwitwi mo obema we a church. We a sorry. Na oko kan obi to our cementiasie. Can you call this a church? A business enomoye. A juma enomoye. Na oto I say ne bema and a juju ye Ghana pe Ghana. Me see me too kwana me hunu say o man Ghana ya catch. Ewo krom a ewo abubroni krom no me kind of crack you. The dog is your friend. Kraman wadamfo. Dog is your friend. Say the moka say police is your friend no. Krom a kraman na wadamfo. Kraman wabia adamfo. Wani woda wonhia woda wotunkura ba wonchen ebehwehwea ho ana de ne tini na mo ho a wotutu no sa afifa no obroni bi de ne kama etwam kama ne timu gyina ho wo do sa ne nam de tuma bo se osan kɔ. The dog is our friend. Magana nkwade Ghana nkwade wo kama ya wo hunu bayifo Ghana wuru krama ya ohunu bayifo yan krama nso yan krama omo tantan nkrama omo afonfon ya mbo omo hoka nkrama omo didi bola so ewiwi nkokofunu bra krom abehwe nkrama omo di aduane pa se de nipa di aduane pa no enso so look at this near the niemo ya wuru nipa tirim wona na wuru krama cross krama bi po ya say abayifo na ba we yesu di mu fire break and loose kramai biada e mi fia bai foi we jan shimo kramai keke kramai aboy nya me bo no number bi o na omo de ewure wutrim so ye baifo na omo de ewure wutrim so ye baifo no omo be tohu enkun na o pese o kwete ye chenchire de mawa na kwete ye kakraka. My brother, you know, I saw Coco can say, Elian bi na we. I could just say, we koto, bofu cream, and I jam quacketwa, and I'm ready to treat me bema, me masturbate yane just switch the idea chana Hawaii kakraka. Now, Obama 10 gram of jinawi, that's all cotti, I better cotti there, and you know about Swaboka, doggy ben a bit to me abo, we fruit, I do doggy style in Alpha, we fruit, I do doggy style. That's here. Oh dear, my mother even I'm sure they name Queén. Angel, what's the actual retreat, Yanko? Mima me free a breed out Yashai Buttree and a bad demo. Angel said last week in Muna Bra, Ocean Conim, Ocean Com, Edify Mamma Bravo, so one will say the word Mafum, Mammy. I have said this group at Tuna Bravo. Also, said I was Shan Com, Ocean Com, and I don't some of the Mammy. You say a bra, papa, a mammy, some of the brow shall come the final. Now to lose any noon, permanent and Nancy, na end. A feeling is causing a Nancy finish or everything is.
and to say brown shen come to na bra boss and I'll go nyame pay say who compare with stroke yare fini papa also compare man go free to fie no mpemu yare na affinity e ko se nase ni nyina ayera Mani makuma swabie Mani makuma swabie Mani makuma swabie Mani makuma swabie ah makuma swabie makuma swabie makuma swabie Mani makuma swabie ani na dance bia no ensi hono mo a osi oba dem ma bebo aginyame afore bo so ma ne ba preduma wonya papa nyame nka onyankopon no obo fuduma se ebre obebo aginyame afore bo ni bi no ne ba na wonya adwuma se wonya adwuma enso aye ogina ha oda onyankopon ase papa me das and then I catch nyame that's it and then nyame so ase so na mo so na waje sira Entino hwe enema a omobobo so e wa asore hoyi ya wa agi nyame oil aginkwa papa bi ketwa ene kese ye wo abofu cream abofu handkerchief hwe enema abeto wo mesi lady bi efra be osi opanyini me kwa adum chedi asore na me du adum chedi a ho no me yenwura asore dan no inside no ma boka over 4,400,000 Ghana omusu ubeto we wo yenwura asore dan wo no adum chedi a ho no market papa na ye no edwa wo di wo no ya no apepa na no wa na bodju sese la fi bebe wa heda kwa hye fitafita na ogina ho na wa beka sa beye bia ni ho we bia no mso wo nyina omo ya adwene omo de adwene na mo boa wo condemn nso na wo ton ni underground udura soro ho no ma wo beto adum chedua uduru na soro ho beboka papa nyame am okra papa no kra wo hu nanim da wo hu no pona na kasa oba bontia na na ba jise fita se la fi bebe wo akokora wo be wuo wo gi na wuo wa oba jise se mefe na wo gina honom na wo bu nkrofo wo bokro no wo Nigeria ma odin o record Nigeria oba na heda shentare fita na so je sunsun sore fo ntare na chese wo ye holy ana omokra di mache wo bia atade na hye no kronche supporter o peja course no say ya o si control na mo dogi o ko office wa no peja course o si control supporter kra wo nche bi supporter kra wo nche bi on sha supporter no shatade na say Roman father for you no gina ho we ya o si control na me hwa de bo o chi man o peja course no say ya no obodogi omu wi ano mamba abonte be gina ho mo be keka nsema kire dipa sai so mu de omu na tene omu ne ye holy enso no mu diga omu ton niama biso ko nsor na hunu sa niama wo ya enjo mu ni ne enjo mu ni china dani free sa asore no mu na ye fake e na da e ya za e ye ntoro e ye no kore Manasseh, I am the king in this job, in this business. Minim dia make catch now. Edwaya ni yeshe e Diana so. Manasseh na make catch now. Osofo ben na wo ni say wo ye faker. Wetima be challenge me wa asema make kan da. Osofo wetima challenge me no. O wetima ba bontia be kan bi na che nipa no. E bia na na sori wo ye bi da. E bia na nkonkon na ne kasa. Na wo mu ye fake. No wo so obi aba bontia kra be challenge bi aba kan bi da. Nobody. Oh God. Na enema mo tonton so de man krofo no. I was saying ka food and drug board for itime ni ba ho no ye hwere da bi da. Ya body we wude wuro sa mo fa yasem. Ya body we wude wuro sa mo fa yasem. Wo de hwa dance ya me bo niam me bo chew kakran kakrai. Hwe how fake it is.
how fake these things are. Asankwa shini ati abruchire na watawusika na de akoma wenum se osofo je na fa na mama kwa nkyere na de agenkwa papa bi na aginyame nsuo na abofu cream na abofu de ndie kwasia niema kwasia kekasa na waye ni tiggelengele na onu si ho na fu se ayifo band na osi ho no se brass band na wonu gisika na wode ye kwasia de na wutifie na wo bre utifie na wo bre tamfuse mutie bena yanko yanim Angela mema me mami aboniti any baby ofri ba mama mami ntio your friend ya me free bra hafo chama jena me mami so ofri bra hafo and oba dem one papa e bro be ra dem one mami e wo diabetes and papa wo de be tru wani na ka che ne se won koje papa agi ame aya resel pro ni bi enfam bra ne fa che na kwanche papa me mami asema wo kan se e bro koje edu na wo che na kwanche wo ko fi no Jaria na tiri ni pebien papa wo no medoni na afiri ni mojem wa ma se na brade ebra ya resaba me mami so me mami san ba dem wa ebeton enkwanso spiritual water ni bi papa wo di kofiere koma ne baba papa fibroid eda ne yem no ebra wo dum so papa wo gina wa no hu se moja bi et ne fa na se eba mo sha fibroid papa apai bisimunya mi What was when they come in power Ghana? No, what was when they come in power Ghana? No, because ya kekasa. You will move down a jinkwanshu. I will be too much jinkwanshu and my fibroid pie, my mujana tina one one. And Crawford had a fibroid a day. And Crawford had a fibroid a day. E maybe on my woman wo fu ado anye bibia fibroid agifa afa dikenu ani say wudi bi wo ya na de ma na esi ho obi a wo fibroid bi a brabe fa bi nanka ensuo obi anom ama ne ho atona ma yahwe osoro se aginkon nsuo enkrofo nsuo mo ya mo ton wo company mu no ti se ebi a Prophetic nsuo no ana say name them any company be insurance kitenkete no na wafa no we yi labels na firi ho na ono e de na yi abo ho sa agenkwa papa bi agenkwa nsuo na oton nkwasiade si ya no waton dia ma na wo tuaka wa jiska no de ye de ope na wa jisika no de ye de ope and sani ma wi nyina koso o ka kire nipa enipa se mente ye gusu di we no machi ade ne kesa koyi osie ko nyami kura no nyami tumi kura wono so we mi si woni hwe e bright awuye e na ko kire ne nyuma woni hwe asanko a ntubako obi asore omuso na ma mi bi wo fibroid na nane ye mana jinkwansuo me nkase nyankopon timu nye sentreni o ba se sa ne ma funwi se ko no ma jinkwansuo na ma fibroid nane dia ene em se yentro me catch no play yentro na cross na me kan yentro enye no kwa ba bibia se wa jinkwansuo bi a wonuma ene na ama o fibroid eyira o fibroid ko watibida chia ajinkwansio ene mo bi num ya ne fibroid eko ewa hefa chia kai na on asofu no omu yisu nipa to the extent say na awira ho. Just imagine so wakwa asore na osofu afrew na odi ani die no obu amano na wabu nkotudwe na wama wu nkotudwe sisi fom na ono eye de wope. This is very disrespectful. Okwa asore bia na ye usan kwasede we ya sori free wo na so ka kire sofu ni se me na ye me ya
Just look at this. Share. After 2019, bon nyansanyum. Sankwasianyum yetwam. Gonnom aye worship ani partner so dem a konkromede. Esane. Ya banya Manasseh anya concert into the bar how. Ya ma for concert, ya ba for say, ya be teach the presence of the God. Ya banya me wonu ni ase. Say ni ama ya concert ni ama mutwetwam. Nyame wo me ya ba na ase. Ya stop for everything. But no money politics what you said that can come. Wonderful. No one is so mentioned and count. Amen. But you hey I just see him painful you. Obu anya utumi no. That oniama wo gina so na wo ye na utumi touch no. Obetra na yes. To obana be yes concert niama na. Joseph no we concert for na here. What did I make an say? Nyame wo worship so manyu mo sensible nyumo a eni paneti wa enye nipa fans nti ye tinya mene ase. They will send nyame ye nyumo be go sham ke she manya ready for no. So ono aka say hu say eniema na ekoso asoro ho de concert. Ono aka so jiro hu say eniema ekoso asoro na ye concert. Why we fu set tetwene? Why we fu I set tetwene? I said twene e na wodi gina ho. Na zane ma we ya concert party ni ma we ya. Mo sa grad start ya no so ebetonton biye. So e business e na mo person mo di nipa ye. Na just imagine say wakwa asore. Na ote ho na osofo emwa afrod wo be gina ho no wabu nkotudwe because sister bi o Germany na oba Ghana na satena me koya asora ma obi wo choice e wo kaswa kwan no so na me no confirm ni sister ama we a very noble person pa na me no ekoye na ekoduriye my yes sorry awie bibia adana kwa man tena me nchen wo puppet ne so ankasa eti iwi asore no na so for be microphone oba ya no free sister no je so be bon pa ya ma no e ho no page anointing oil obi hwiegu na pampe no sister ne say hey osofo be pa chow me tiwi we me tona boarding pa so we hwe oil no gu metimu a wa ha me mesrawo me hwe gu metirim osofo gina na ni magimi wa yeso be hwe so me se me hwe gu metirim because sister na ti Germany wono ohunu san kwase ade ni bi ho se ye bebo mpa ma ji se hwe oil gu apampam ansa okoto ni vivo papa bi di ahye ni tira wa boka to no hundreds of euros aisha no oma wonfa budgets emehwie ngu na pampam ade ade chikosua wa burukire oil ai di chikosua e wa burukire oma mehwie ngu na pampam just like that and say it to me ampere kura wamuya no kura yes wamuya no kura wamma no kwa mana ye kura and these are the things I koso orofo mama kan se bi kira wo mama Friday bi kira wo endo mi video bi na ene I want to repeat the video for something. Yes, but before answer no opambo Ebenezer adakwa yi adom o say o wish fathers happy fathers day na mutia sem bi opambo akan special happy birthday to every father. Jesus Christ, source of GDA, and Mamma, happy birthday. To me,
so ma apipa ni papa atuyene na ba bia so bia ma special happy birthday to every father baba bia ukoti sengwani netimi prem rawo bayase Jesus Christ source of GDA amamuna happy birthday o baba bia na koti timi take so I know your prophet the American for the animal producer so ma apipa ni papa atuyene na ba bia so bia ma special happy birthday to every father baba bia ukoti sengwani netimi prem rawo bayase Jesus Christ source of GDA amamuna happy birthday o baba bia na koti timi take so I know your prophet the American for the animal producer I was kuma udewu. Kuma udengu you. I was kuma udegu. Kuma udungu ye. Nana Brown, ewa hefa. Kuma udengu you. Kuma udebedegu. Ye were another comedian. We saw upon what is this? I saw the water way out to baby you. And ya saw us you. What done a comedian? O de hwa asemo kachira. Hey, happy Father's Day no kwa ho message ni do. Obema de kwatitimi jakie. De timi gina ho chenchire. Oka sa so ano okuntru ni mu kakra. Okuntru ni mu sa na o ma chese o put trust na wo bu atopa no. Opa mbo de isi bi di shia isra mo enfa no ye fa comedian wa we otu wonu wani kan wa kwhwa na agegi wani we dey say Kenya me so concert painting kwa eno mi bo video we na na person we say bo video we just seconds but me bo wi a me wo message bi wo video mu e de magana fo mo ma me mo nkyira mo na ye kwa yani me can say bi say de owo aka no ohunu sunsun a e wo se osuro no de owo aka no ohunu sunsun a e wo se osuro no Kokubo for a very dangerous person. Yes, na me can say we say me can say we ne ama asem we say akwa koduru former chief of staff NDC. Yes, now NDC ni be seen ya NDC former chief of staff Honorable Julius Debra Kokubofo. Be careful about this guy. Former chief of staff Honorable Julius Debra Kokubofo we wadam for pa wo fafun fro nyina mu dim komo bibia. And this guy is a dangerous guy. Kokubofo we very dangerous. You should be careful about Kokubofo. Because Obofo to one, why no say we NDC ni mamo. And obo MPP fuechi, e DMPP fuatem. But we are not send them continue say. No send them MPP for.
Etimusi Honorable Julius Debra, former chief of staff, Kokubofo your friend, and I know the reason why I'm a bouding a cancer opening here. So you should be very careful about this guy. This guy called Kokubofo, you should be very careful about this guy. Sabi America assign so edi achire eye opening Hobson Adoye of MPP. Be very careful about Kokubofo. Eye Iwura Hobson Adoye. Kokubofo e wadanfo. We know because you were close to Kokubofo. Aunishia edin komo. I know so Wabofo e wadanfo. And you cannot deny that because you will be denying and maybe prove what you know. Say you know deny say we nim Kokubofo or yana downfo. I will prove it to him in Ghana. But this is the issue. On why no so when people former fan. Why no so when DC former fan. We are very careful. Na mo informations no mo niema bia kwa we na mo Kokubofo na wo no. We a dangerous guy. And you people don't know him. Oh, said the Oba MPP wa what DC Oba MDC or DC MPP di chire mo no. San wo free MPP force wa or kwa DC MPP di chire NDC. San wo ye. Na you know how say do ye de bia Kokubofo wase wo wachi nsem wo ka wo wachi no but niema wa ya mabofo no nya niema ketwa eso Kokubofo e kan nsem bone wo wachi obofo nsem wo ka wo wachi no e serious I didn't yankropo hwe mo breaking news bi na mo tie mi yipa Kokubofo ayo na dwene se opese otukwan eko South Africa na oko start ministry wo because oko survey US no US ministry no bofo bebre ontimi nye ministry no US but South Africa for no they believe in those akwanchira ne miracles azane na they still believe in it. Eti Kokubofo betukwan aya ne niema nyina wi a opese wo dwane na ofiri Ghana eko South Africa Ghana for Monday date nto masimu behuru Kokubofo biemu na oye ministry oye asore e South Africa. Yes mina kwa meka kira mo neno. It is a sabrante we wie no da so ne namho no mu a o se mpanifo hwe ni ye me papa kene Japan menim se papa sankrofo we no obi ti se abrante boy ya wi ni boy ya na we e kan say na jagezi oba ufie utu ne fo se wan twe ne hu free social media oye no se dia wasesa 3 days pe na no wahu de wama na asase a woye so asore kwa wakobo na twena bo so e de abetu social media they come to you and they pretend so mwasesa but omunti saye omu pretend so mwasesa but omunti saye and sane Kokubofo so na mwasi a wo pese oye. I believe in your integrity, we believe in your intelligence. We want to guni asore. Na no de ka akosi Kofodi ase nkrofo mra so na obi obetrem bia mama ne 10 Ghana cedis nkrofo kora mforo ka no. Nkrofo mforo ka no. Etimi de breaking news kese na me de abramo no. Kokubofo de oye nyina no opese yura Canada Japan eba ne nsira ba mu na opa chawma no na eye papa KK Sapon na case na abeton na wo headquarters no wogire mu ma no na wahu se sese no emfa obofo start prepare ho a
and then it's ya and chomos of Kokuba for Ejina, South Africa, or ya sorry, or what to places or adi omoko jasa asibi and omwaji I said tent ha your tent to be to say a dino you be yet kikambo mwa to say a dine and you be no wako je omo the instruments we be a gum or 4% kwa ya South Africa or you posters or bako TV so or baby be all lunch and who big and go boost South Africa for adi akukubo for plan person why no. Me did the Manasseh the word changer. Me break ya some mawa. Me break me dey make catch now. Me kind of catch now. It no. It no. Me dem say penikase ya fa no wadwede. Na omma saa de ma we nyina enye adwuma bie mu da. Me dem say enye adwuma bie mu da. Yes. Because who kokubo for ni nyansa woni nyansa che papa Kennedy Japan. We are smart, we are smart in chair papa Kennedy Japan. Syria, the so betuma ne wasre. Betuma kwachiano. But you can never win the man with what you make to a day with muda. Impossible. Enye juma. Impossible. Enye juma. Enye juma da. Etu animra hoso no. Na udin se bia papa Kennedy Japan be twitwa age unti ko dwatoa na ono akra be gina kra mamra na say do. Yes, nyame hira obi bia na onye mokase mesra wo ene me de lines on atum. But one thing I want you to know is say everybody should put this thing in their mind. Me program we no enye political program platform. And number 2, me papa Kennedy Japan you will be here. If you are in another party, now no with differences be a fine. But I will never use my platform to talk against me papa Kennedy Japan. Because me a politician. But as a father I have taken him no. I will always respect him as a father. It will someone who said me what tribute to the extent they say obi frame me program so me ma kwa ma wakasa. But don't make this platform a political platform. But issues a wo no moba moma yen diri ni said ye tie pepepe na emwa yen. Me said ye makan wada roma mobumfu me mafa na komapam se na be yen nyina de wodo ene anije ebetre fia na aboa yen kama me da si bebre nyame hira mu say me Manasseh the way changer esika da me minimu kura me papa Kennedy Japan me ni right se me gina ba bi mpo aka na ho asambone itimi sramo moma ye nyina mfa nokore nto nokore na yenye yedwuma kama se de ese ne fata kwakubofo na enye wona edi nsemhunu enti won se yitimu emma mperifo na ni da wo boy no ho na obi biara twe no ho efiri no ho nyame ehira pa me da se bebre. God bless you so much. Me da se. Hello. Hello. Yes, hello. Eba cho wala ni so ada Roma. Eba cho nyame ehira pa se onso utumi ebowura mu bie na odi Manasseh the way changer ebedi nkomo. Eba cho wi ni anum Ghana fo no moma yekoso ntu omofu. Na otuntwe won mfiri sa sofo wenum nyina ho hwa kwankyere ne niam a wuhuni wotu wona wunnim a ebechiw ebefa wo se rapture wobekwa kodi akire sisi ya enso na fake. Hello. Hello. Yes. Manasseh the word changer. Yes, Obapa. And me tie program no. Obacho yo. I'm around. But as someone where the kaya can see October kuma so papa why are the yami slow Me that's it. and ra me take this na person me come at me and say no let me come be idea na me yako say me abe me program and person me come at
a man for prayer and the Kennedy na da blah 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 blah. I'm saying no, my friend. But I still me are working. And then one man will say, you are a very good. Yeah, my boss is good. I dear, I mean, show. But me that's you have a big problem and from now. But you program yet, when your politics. When to say a man or no one yen was a politician, or no yen was on your politics. But a dear ain't since 1940. No, they are better programs. So no, be afraid, blah blah blah, no, GMP before them, and so also on your politics. One day or condemn more as so poor. Any yam song. So be a share, no, I see. So be you know, no, as well, what can I name? I was saying, crack. But me that's it. But we hope to put dead. I've had my podcast be not a fee, well, lose my viewers. But me that's me that's but you come yes, it is again. me that's I mean hello. Me bacho who line no so wada Roman. Hello? Yes. Manasseh the word changer. Yes, oh papa. Manasseh the word changer. Yes, my dear. Happy Father's Day to you. Thank you so much, oh papa. Oh boy, Gigi. Oh boy, Gigi. Now I was it you who low machine there. What do you do? Oh, a boy Gigi went down. Oh, boy Gigi. A boy Gigi do the machine or do that, you know. Kafra. Oh, now person can sound so proud. Don't worry. Yes. Nana Frames is Manasseh is as wise, intelligent, and bold like Honorable Queén. Thank you so much. Wonderful. Great man. Manasseh the world changer. Yes, sir. What you call there? Yeah, we are doing what I can see. Is there, you know what yesterday so Naakwa has it. Aye. Manasseh Naakwa say what the two no more tackling you now. The would I say Mujin Kakrano. And he says $1,000. Now I'm going to Ghana for Lebanon. Yeah. And I'm going to until no $1,000. I'm a program mimicking or no $1,000. Yeah. At the time, no honor now, I'm for the Papa Chonia that Diana. What person say as a way who but I won't blue in the mood. And that's what oh, that's a program. But you know, I want to be a good deal. Very good, my dear Mr. Mopama. I'm attacking. It's in a two-part, part two now. We are breaching the because and I'm going to so soon. Yeah, the Bible tell what you say, you know. Obesa I couldn't back now formation piano Mosha send Uncle no be Kenyan because Uncle oh yeah, my honest Ghana wahu. Yeah, maybe on ma. We back in the Japan ya ba kufu. Na they say we program. Na bia program na wo ye no. Empanimfo bi almost wo position chain wo. Na omu nyina ba wanim e ka kire wo say mini peli wodi amesra wodi etwaso yene ne bekasa wodi etwaso omo nkase bia
Transition on Queén the body, but you be stressed be out there. You don't kasa. Na we trust you. You don't kasa. Where back for? Onu Queén to me kasa chinchina try. So because ushe nipa back pe. Me am two is here. Say we operate to you na me penny. President from no can say me I have to surrender. And I say and so be an nipa no. What they call say mpacho megai message na me yebiem enso so mugya no mu na wogusu yes ade na o ye na etino me de ya na mbilemu me papa no bebre but enipa na enipa no yo kana Matias ye no sarete na o ma ye wo dwa to ahinu mu die dwa to ahinu wo ma better na ma na koso that's me. Oh, very nice. Hello. Yes, Manasseh the word changer. Yes, Daddy. Hello. Yes, Daddy. Manasseh the word changer. Yes, Daddy. What's your banku? I was a person on more canon. Yes. Dano, before saying Bako Papa anymore. Ubian in the phone. Yes. Ubian in the Papa. Oh, my uncle said, I know what can me things are. Many are a 2 years at the Papa Bango for the politics, Baba Yama, Abamu. Chat. Every come the group of an big crowd and all say, nah, Sabi, the president of the Cadico. And now police officers are glad that you could do the Cacoa. Everyone has not been able to say, Sabi, can I get on gun and one quantity? Every day, one person. I'm the only one can be one continue. Then I got to answer one Ghana and they were president. They say, we are top writers in the couch, really be a college. I know because of my own trophy. And I Ghana, yeah, fear some senator, they may be president, former president Mama Khan. I said, a quick computer man, why it's been a new or no? You know, say, a life, none of Granny Agrada. We issue a dance here, Kumchacha. Yes. And there's a group of women and wine on Casamano. You was any one who will move a friendly from. Yeah. I don't know what you are now. Cromwell, and me know what to say here. Men are American educational. Yeah. Make our criminal revenue quantity. I say, I did, let's go. Yeah. And I have a scaffold permit in Subia, no, they can't have after normal Konya Bongo. And I will close it more with back on the same make look at me you. And when you are an opedia or a demo, one or solar, yes, I cross on it. The 2 years when she also make it across and to make a announcement. What do you say in the more bed scaffold? May I give one? I don't know. May 8 you feel before my dress. I didn't call me yellow fee. The bar dress no, they are not before the time. I'm a free agency. I'm not made one because making me have my fee and I may walk and the agency in the Kasai. And now agency not money and nurse and the money about me one of the nurses number, personal number. Answer. And imagine, Joe, and 4 people coming on you. But what's up, please, for a criminal will be a academic to Mundra. And you know, Ghana, or my Gatoan. Don't come be a twine. And you know, you're not going to Japan for my being one to be. Now, I know, a fear some of Sabi, Ghana, Sabi, Namisi, a penful for one inch. They're done and more. Sabi, I have a big conqueror. What a fair would be. Yeah. And so, and I would send him behind and above Africa, young boy, Papa, want to find a own Zabio. Be a community open, and before crab house with you. I said, almost one see, I would nip up on it for. I'm one or more, I can cope. It's a man that I need up on it for being a movie and India, or couple for money idea. I want to be enter. I want to move. I realize there's a question. Will be a woman for Kuma. Oh, Sabi, blessed, the only Kuna, Kakana, would be anyone. And so Sabi, because you are for social media, and so a portrait. What is that meaning? Me also look up to Sana. Be free. Yeah. YouTube will do. I don't want to see. Let me hear from you. You and our
kaya for meeting me na and no 3 days ni me share YouTube na me want me interested. I'm not interested in it. No be here before for the I show headline say I said boy is a Zion Phyllis any obey your body me American associate me fit class blessing that's on naked pictures and on the video appear meanwhile Zion Phyllis come man no one some ko me yes me tie no asema on wo kan emfa wo ba bia e ho man report no I don't say headline cause on better even back into the yes say so man so who are about power back where boni and we ma opa odi boni and we ma me no be akroma e mo akwa ka me mo e kroma ni akata ni o say ma me ba ko di boni e no di tu no be see no ma me ni ku ni e say o say we say mo je bi ni ade ma me na fa police for my check ba ba cho ga da ya nti no Manasseh but I come and say send your car so no you know anu e wo na yo program the open o ye mo be my politics so ni na me follow program na o ye no show see you bro that's let me stop by Harry good and we are the one out there Christian, we're happy Father's Day. Thank you, my brother. Same to you. That's it. And I'm saying, that woman be a friend, a refugee. No, she was above for video, be on there, yeah. No, I mean, we know. No, that's it. I'll bet you more or Ghana there, Obeka ekmedi ni ra to for me na woman be the can assembi na asemo na ense na only facts no obofo sabi you know and order towards P74 the ono one sembi by and na nyumro betra si obeye sa enti however I don't do it now. Number 2, you know, I couldn't hear I suspend and say, I was there. The Baruana, sorry, now program is seeking say, a bear expose you, a Nippon and Cosa, and sorry, right? And I was there, now expose the echo now. Still now, for Kusukosa, and sorry. Obia, no ya dear. Who was say, Emily Ghana for any. No munya sir, at the piano corner. The more I was in Kosovo, the more I was uncle for Kusharo Kosa, sorry, a real one. What you also who's there? Sounds of 4 ways, you're more sorry, and more kinds. It is in the end, no, push you my sorry for the say, one more got trouble, NDC. And I find us when you have been so a little bit of pay, Ghana, 80, Saturday, Saturday way, yeah, Bosso Doro, so Munya one was a woman, Bosso, as I got down. Nothing. As you know, since you know, like in the first place, it's like a combine say, I was here to change. Oh, Emma, woman, Cosmo, Munia, woman, dear, Bombay, but minimum say, every common parliament, and Shem Rabbi. Baba, and so. Sani manema wenyi na because uze videos are we bio mekaise ezuze tano oma uskama huko ako tutorial betra obe mix the chair right Sani manema wenyi na when I say eyema enipani eyese nipani begu onasum eyese nipani akọ oniem obianim because Bibiana, Yabaya, I will say a nipa a
ni ana odi be una so enti sam rano kebeba ente jaman for enya keyemu aka but na meantime wo dia wo betimi ya wo betimi bi amanfo ni no men encourage you say kosona kleye na edia asa ekosu no safu eno nipa do na ni ebesha ase ede ebie so the story we na oma flow bi do medi advance here you could see clearly say I am true you see oh eti wo de na me fa me exercise ya no bi so Mate, me that's it. Mate. All right, Auntie Bruni, another week course na sun temper. I don't know. Ni awu ure mu na obo ure mu ntem. Yes, another week sun tem. Aye, wonderful. Hello, Manasseh, the word changer. Yes, so Papa. The friend of Fiamma UK. Joyce blessing me. I got that some not to say any before me just TB we are a crowd. Because me who near girl no why mammy I would tune in near sin super or destroying Sano. Because I think say on no moment about out or didn't cut on the flyer so there a lady say on your program no. I don't know say no me who reason why my minister on tiasle. Trust them the class yes was whom you know and I'm a boy. Near you hello? What probably was so? But I will call the idea of some question with every teal the oka. I mean tonka. I was such a you know, Shani dear. Ain't you know, so not to fly us so. Let's say be our contact drone and much and the money in your so on ya. And come in problem a woman and was a only lady no and young beef say a bully no. At an Abbotsford station are discussing a warrior tonight. Now also broken hearts need be children also cause I also want to say. Oh, Ghana for a moment here na yemfa no cry and talk the down. Me dream woman tiase. You only nyaminya adwuma. Wonderful, but you. Agrada de obi anim say oto onye papa aboda adwene no edit trade. And agrada can never conquer Joyce in any way. And they unfunction it to Ibia no be to me no want to conquer Joyce will be with that. I me da sepa yami shiraw. Orofo ene me do be see her. Yes, me do be see her say na Mr. Omaka chira say so when you subscribe me but your bomode say to me subscribe me ewo me YouTube ho na wada Roma Mr. Mo yemfa ye dwumadie enchiche so na said ya be me bade bia program bia me bia no won sabetimi aka bie na obenya me so ahwe me fefefe ewo me dwumadi a me di ewo fie ha de bia no onya me enhira me din edi Manasseh the word changer we dey e ka me pon what course no and no bezenka your pon see ya achina juma 70 all right honey. Brother, what changer? How are you? I'm doing great, sir. Okay, sir, I'm some more program no smbo. Yes, I was. Okay. Nya obo for so ko hefa. Yam pele manu ko bebia. Wonderful. Yam manu ko bia. O Ghana ni enti oni ko so ko South Africa. As the channel say, adwuma e dema ne say, onyan onyanwe o Ghana ho. Edin APC no ayama le din apatwa people statue no. Onyam bie enti okupede o South Africa ho. Obekwa as the say obie no the branch mo ko South Africa.
No one come from South Africa or the branch of Ghana. And the young man go baby. Wonderful. Aye. And the master mechano, only quite so 29 baby. And don't know this, first house on my sorrow. No one shall see it. Joke is your baby. I am quite. They must all call my for city. There be empty. Oh, you here. Oh, you here. The baby here. You're not general. And the one shall see my side, a second Ghana. Yes, of South Africa. Wonderful. Thank you so much. But of it as far. We should have been. All right. Okay, we watch all of it as the soon happening. I'll share me. I now what subscribe to my page, you know, amame. Facebook and the YouTube. You know, YouTube when I see the word changer TV or subscribe. I know me a kind of say bell notification so. Na me video be our side can be. I feel so meeting so. I follow me on Facebook. Na no so one side actually. Akame wadi machi ama yenyi na aye adwuma na fe na bibia aye kama ai osama Morocco hello Manasseh, the world changer. yes sir. I know say you are done with your program, but me call the nka one father and community Wonderful. Well, and check here and come my father, my prophet, the Reverend Isaac Osubempa. Wonderful. And may we send a happy Father's Day. Wonderful. And I wish you, Manasseh, also a very happy Father's Day. Same to you, and brother. all potential fathers on the line, may we show you happy Father's Day. So thank you so much. Keep up with the good work that you are doing and be the work. Yeah, and at a certain time I will bet you. And what time they check the second 20 now? Yes, one and one. We should have. Wonderful. Yeah, make us say a bright Sappho calling live from Connecticut, USA. Yeah. Bye bye. Bye. Bye.